Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve celle senâük ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve's-salavatü ve't-tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahu Ekber. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahu Ekber. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahu Ekber. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegumul hisab.